nyang bakka bukan nyang bang ilong galak ku ka ikah nak galak ke gelong anak dah pegah bang lengan Melayu yo gop-gop labbaik Allahumma labbaik ya no tu ya berangkat labbaik la syarika lak labbaik ya Allah ne tolong ya Allah alih meninggai mak alih meninggai ayah harta hana bagi-bagi mu tonton hana bagi harta warisan ikun le mak bek ka bagi-bagi harta warisan kamu jiet kamu jeroh-jeroh kai mak hai mak dranehnya hana hak niat thom turat waris 10 boh ba urang inang kasih sayang gebile Allah saboh akai ti kurang boh kasih sayang ba urang agam ti kurang boh akai ba urang agam akai ti kurang boh kasih sayang saboh so le akai uragam ngaurinang le akai uragam kan hai bukti ji puak boh 10 boh ne kamra le akai ka le urang inang akai saboh kasih sayang ubiraya kop garaya kasih sayang urinang akai saboh yang pelih ada begah urinang nasi akai oh hantip menyegat ipegah gak dengar urinang lagi anak min kak pegah lomnya nenggu urinang menyegat tak pegah gak kedengar menyebruk tak pegah bruk kedengar urinang menyegat talun gak idengar contoh lu pegah pak drone sayang nyo yang kon jiak kenyo sayang ketika kulihat gunung indahnya gunung karena pepohonan seolah-olah dirimu di atas pucuk pohon itu nya bukan nya bukan boh panena udang di atas pucuk tertuh gila patah pucuk mutumpuk ke dewiu ikun lom sayang ketika kulihat ke laut indahnya laut karena gelombang seolah-olah dirimu di atas gelombang itu nya bukan boh pane di atas gelombang tertuh gila ke lampung laut dia mutumpuk sayang ketika ku jongkok dan kulihat ke bawah seolah-olah dirimu banjingin ule itu biraya I love you ike menggak-gak dia pegan God mu pegah God mu dengar menyahana God mu pegah walaupun nak tanya nenging bah dek nak ajak ileh pun abang ku tanya bakka bukan nenging bang ilong galak ku ka ikah nak galak ke gelong anak dah pegah bang lengan Melayu yo gop-gop hai dek tiban bang katem ngelong puhan anak dah pegah balik laju tiga tek bang katem puhan ha ni balik baju walaupunnya menyahana God tetap hana God maka urinang menyegat tak pegah God idingo yang itu beratat panah kan mau puas jika mau bak tu boh assalamualaikum waalaikumsalam tengap laju God akai urinang yang kijit anu urinang walau urinang anu limong boh han gemukawin tok gara-gara sayang ke anu tapi menyana mekawin ledrana kira-kira uragamnya naga akai buhana bek ni apa pengedrana kuragam baru kelinto baru kelinto dudo yang memang lintonya hana sapuna hana kira belanja kana kenayo idranu hanaga akai nu hana kira belanja kana lung ikun dek kan tanggung nafkah lung nyan tanggung nafkah ayah kedih ka bang ilung kum kawin ngangkah hana kawin anak kah yut lung pegah wak drona yang tanggung nafkah hana adalah ayah haji. Nya ayah kadang ngencip. Weng cip. Puta cip. Menyata bua kopi hana payah boh. Saka ngan weng cip guys. Nya hai. Uragam. Nyok pegah wak drona uragam. Nya ne dua cukup kawak jadi dam lah yo. Uragam. Hai. Nek pegah ba beneke dengar pegah ba. Oh gede. Hai. Pegah ba nuragam. Poh 7 Maghrib legedanya alih dah semayang, yang na semayang. Yang hana pun pegah man. Berangkat poh 7 Maghrib tubit ya duk bak warung. Terus bak warung entah puabut hana ada puah, boh main cip boh yang midangan. Tiap malam tubit. Ikun le promoh bang. Nak jak. Pak tubit. Puabut. Kuak dua ilu warung aku duduk ngangkah sakit ulai aku nah. Kah sakit ulai ngam rumah. Hai, balim uragam. Bekna rencana tamang syurga nu dalim rumah nu. Kah kedua ibu rumah nan langkama peut kali peut. Idu peut kali peut 16 berarti. Ingi yang le gede ulangan, ingi yang gazu yang na. Ipike HP na sabah. Oh betul, HP sabah. Ingi yang lang HP pihanangon. Tinggal ji nangan SMA je mon. Ka ichat.
Chat deh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ani. Oh, yang dilihat tuh. Ya. Kiban keadaan gede. Keadaan biasa sehat. Semoga berjodoh dengan suami ini tu. Ijawat le belah deh. Pane na suami long tu urang tu biang. Alah dek, nyala kau kacok kadam nang laut gede. Kam lah ya ju. Dek, sebenarnya hilung brojih na cukup cinta sayang. Kau demah aku je pegah. Mam betul ni pegah. Ya hai. Teman kiban cara ada man. Teman jino kenjit kita semi kembali. Kalau memang di situ ya, kalau di sini kenapa enggak? Kam ramah. Nyan kam ramah laju. Lam kama tren. Bantawo. Kata buka HP. Abang saya enggak sama adik. Yang datanya ngeju. Nyan tahu. Ngon go bang. Ngon go. Mana anda yang hinan? Anda yang go je, anda yang go le go bang. Geciok jarot. Trap ke berdua. Head aja muka tilah. Kira-kira nada siapa uragam? Dah cale ju. Nasalah uragam. Introspeksi. Kenapa dia mau berteman dan mau berkenalan dengan orang lain? Mungkin sering kita tinggal di kamar sendiri bersama gata-gata dan jamuk-jamuk. Wate kejadian laginya kembali dalam bermuhasabah diri. Ya Allah, pekendung dalam ibu. Hai. Nabi Muhammad. Nandri Nabi? Tadi datang merumpok. Anak. Nabi bawa dia semayang tahajud. Gepega Aisyah. Punai Rasulullah. Lo nak semayang tahajud. Aku niat laki semayang tahajud izin bak long ya Rasulullah. Long izin dia semayang tahajud laju gede hana pupu hubungan dengan Allah. Pu jauh li Rasul. Aisyah, salat tahajud itulah merupakan hubungan long dengan Allah, perkara sunat. Adapun long memberikan waktu malamnya sampai singohnya lah merupakan kewajiban long ke drone Aisyah. Ketika drone Nabi izin, berarti long hajut long pelaku nyan ba Rasulullah. Gaya semayang tahajud gelakai izin bak permoh go. Katanya tak tubi uluat ame encip itanya hon aja bang. Kaeh hina me katanya ngilung hon kujak go deh. Tatem det permoh balim. Tamong syurga. Rat ke hana hang permong. Kuda mau relikut nengku hana pintu hai bangai. Syurga hana pintu relikut rakku kepada saya malaikat. Yang tamu relikut pencuri. Maka syurga hana gebi kudung berakai. Kata walam keno. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan urang agam hana kira belanja ke anak dan ke perumoh. Nyo tanggung jawab ubiraya dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Jak nak tu jak berangkat. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah nak tolong ya Allah. Ya Allah nak bersapat long Nabi Muhammad ya Allah. Kata malaikat, boleh atung limong bah. Ide medan limong bah. Ilantar limong iluk limong bah. Hana kakiran apakah? Hana. Bek coba-coba ketika tapedalimi perumoh tu. Hai. Lempegah lemak dranami. Umi. Bagi urang inang modal tamong surga wajib setia. Mat begot. Harim cemburu titik. 3 tu. Kau kawak ke surah melenyo dengku yang hanan dengar mendengar lain dengar waklum. Urang inang modal tamong surga wajib setia. Harim cemburu. Enai lain mat. Urang agam wajib urang agam wajib tanggung jawab dan wajib cemburu. Kawak dah agak kamu urinang hana payah cemburu ku hana payah. Hana payah netuntut ba uragam setia. Munyo netuntut setia ba uragam ka melanggih dengan je kawemput uragam. Ngahukum Allah. Munyo uragam setia nyan kahe ne. Bang. Dan sayang nak kelong bang, sayang. Na setia dong sayang. Banjak-jak bah duduk di rumah. Daduk dik. Ipaga ile uragam hidu aki mana kiwi yang je maki ingin le promo. Masa yang gede gelung, sayang tu. Ilan sayang gelung sayang. Ada aki cerita poh dua, poh sabang, dek tu. Dek kedeknya. Ilan abang nak dek kucit. Nona jak nekap le tu lung. Ikan lelako nekap le tu lung bang. Iwa ne mak hot tu no. Pejuh le ayah ke. Mantuk dran ayah kap lima ke. Mai lu budak pajo kakap doot je doot ada ke de. Oh pajo doot en pergi. Urang agami rumah gedu anak minta belanja en pergi. Hanya dia warkok dek bipeng be blokok.
Kak kemah. Orang agam wajib cemburu, rinang wajib setia. Setia orang inang modal tamang syurga. Pijit na pegah menandengku. Tabah gelah ia tahidang ke suami, lagi tak ibadah situn lang musalla. Tunjuk jaro lang kawannya. Na sidra ke contoh barang duk lang musalla situn hana minah-minah. Na barang, nak balik tanyang. Ya awak tanyang nyan kiban dengku. Fikir situn lang musalla, sabar anjit. Tak duk lang musalla situn. Pe ile nyan gure kan temayang tarawih mentang. Temayang tarawih mentang datanya yang malamnya saimum kumpulan bereh elher tu. Dari kuta minjai piyo itegan ubatoh piyo. Malam tengah so kumpulin anggema ngek gezeko. Hai ku pikir ke. Ka. Malam pun tanyang tu dek. Bubagah apa? Piala dunia arek Melayu. Mang ki Banjaraman irana dengku di tengah jam beleh tarawih nan dengar. Nah anggo. Ikahnya bila nyan bertajam majud. Jut dengku. Yoi datang. Baru iwoi daya. 2 tahun baru jak buat. Kaka. Ka. Mubut. Ibadah letinya Imam Min. Antala don terawih rahimakumullah. Ilam qadir. Dengar kata. Oh nyempak aku. Antala don terawih rahimakumullah. Ilam qadir. Dengar kata. Oh nyempak aku. Ka. Dang dek temayang. Allahu Akbar. Hai kontep. Ti dengar jium. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ka betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujung betul. Nasratan waladdallin. Waladdallin yang betul tekai. Ka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei, ku kira temayang malamnya. Kai latih ku umumkan. Fadalam minallahi wa nahmiyah wa maghfiratan wa rahmiyah la ilam qadir wa rahmiyah kahro. Fadalam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Hai dengku berkarat-karat. Fadalam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmiyah. Lagi orang keluar dari Bruno nah. Hai orang Tuhan mesti tepung punyung hana terang li. Kemudian mata karabon dengku nepurno ayat semayang gelung. Jid Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Jit. Berayat bercetut dengku bak ke depan. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kaji dengku. Nekun lom. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Oh kaji dengku. Ka gulang tu ai urang kelo. Inna salati wa suzuki Wayamaha kepuhanda kenai rone wa pekan karena gelo hana payah karat-karat lan temayang alinyan doa hana payah ngom-ngom gede ladum doa kan doa ladum alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u madidah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain nyan doa kaum Syiah ya Allah ya Tuhanku menyihana nabi kuat-kuat yang doa berampok doa det alhamdulillah rabbil hamdan wa fi ni'amahu wa kafi madidah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menan doa aku deh boh makna ya Allah ya Tuhanku nepejrah kamu di dunia ya Allah ya Tuhanku nepejrah kamu di akhirat. Menan gede mak nonjak le bipeng aduh teribay kepo wabla kuih pu kuih at kena dorong kuai kajak lam pergi ke degang ke peng ada dek ke bengeh dekan berarti nak kena bak lindo bang sertuh mang kepo sertuh bipeng sertuh bohnya kepudu watala mate kan pekan karena tu hana bere dan bang tiga kain ilung lang lumpur drone tiba agak kain betul melagak kai betul entah macam meninggal dah nak tinggal wala NB walaupun itu ada tenengi yang anak gop tinggal negara drone ada tenengi yang perumah gop tuan perumah drone gede tapi lo kan dua aku drone betul ke bagah betul manti lo ngajak aku deh bang pobok ke hai kuat memang eng ke aku cok peng pak tertu menang jera lagi bipeng upeng tertu menyanan bi kuat aku na menang lagi Nyan menancit long pegah Pak Drono.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan ka urang inang wajib urang inang modal tamong surga bersedia. Taboh gelah ia lagi ta ibadah tidun. Bayangkan, taboh gelah tidun, dua boh gelah wadun, leboh gelah ledun. Ka Dego suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai leboh gelah ganyan, ledun bang, ledun. Putar ledun kan, ledun. Ibadah suami, ijo taboh gelah. Ali ijo, iputai nging tu ijib. Bismillahirrahmanirrahim. Ijib. Tidun. Dengku, berlai belau. Nabuh lang drum. Teman hanu ba dengku, nepek lang kama. 3 gecok tidun mang ba? 2 gecok 2 ton. Tubuh halang semayang. Iya nyan jual tuh aku. Je menan, anjir cit, yang kerada tagai. Yang arti taboh gelah tidun. Nyo yang tayang telintu ke akai perumah lagi burung duduk akai lah dom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanua bang? Ka na iya taboh gelah. Najak ju likut gede. Ya. Urinang kan. Sifat urinang sifat binatang na ti kurang boh lom pegah leboh mantang. Tengok dengar. Oh ju gede. Puain dengar man. Ke kurang pegah. Hai. Betul ku nan debo. Urinang sifat urinang na ti kurang boh. Sifat yang anagot. Yang pertama sifat urinang sifat kalajengking. Sifat kalajengking kalau kena sengatan ekornya pasti hijau tubuh tu. Klik aja. Hati kai aja lekoi ji klik aja. Hoi aja pada tengah. Anak tu orang tipu lanji kayak ini. Tiap aja dom leji. Nyan menyai duk bak kauri urinang yang model kala. Tep putih le. Icok tikin ji irih capli jo. Ada kongi yang capli jonya lebih keung bak campi jera. Dia awak dengar panti-panti. Nyan lagi tipu kala. Jarum legop tap le jarum. Ijo legop tapi. Tugah kala jengking, tubit i rumah ya jarum-jarum gop. Ka. Yang kedua tipu urinang tipu ulu. Nyan tipu ulu kawat long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikiwin drai ke dipi. Ibalat ngai jabati. Urusan muut. Alih raya pro idu geroi. Be koi. Koh be ulu kan. Ate wala ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanu. Ka. Na iya taboh dah adik. Telekei dah ula. Iya, likut dia. Likut iya. Dia orang agam iya ke tempat. Kejap likut toh likut bantu likut ngin hana iya langlah. Ngilan dispenser bidan iya. Hai kepikir lang ceria bidan. Kejap aju likut gede kita lop aju benan bang kejap bakmon bang nging yang nasi kulah. Yang kenyampak yang naik kop gerah gua kerja. Batetan kejap yang banyak arah Julo abah ke dok pluk kejap iya. Iwan mau. Puagam. Lemah kai temong nang mon. Kan lemah punggung yah juga jungka. Lagi nyandap laku deh je kebut. Nak tamong surga han. Dengku akai laku akai Firaun dengku bah gede. Akai kan Firaun. Asyah mantang Firaun akai mate bro. Tapi tetap taat. Lintu katanya akai sagai Firaun. Kan je ke Firaun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bakwa temenan kejadian katanya urinang bermusifat kameng. Menyasifat tabah tu sifat kebua. Sifat kebua no. Sifat kebua nyan ijih pakaian hanagli. Hanayak pakai pakaian. A B C D. Pokoknya ajak laju tilak selalu. B kru semangat. Nyan ni minta peng jula jalol perteh ke batak muka bosalah nah. Menyagrah namanya icok aju suah ya lir lek. Lek kibam panjang ho menyatayan. Iya hali. Iya lir lek bupi bumoy bosalah berapa salah ini 20.000 ambil 5.000 pula laju. Yang tugas haji minta peng. Wade tawa rumah perteh ke tawa gede lewat motor je menan motor karet. King mati. Wade tajak langkama ada mau langkama gorden beng kemulu.
Pedana yang dek, pui tamong kemuluh no mangan ikon. Pat yang na gorden mandui sampo jero ji. Kuto mati peng golo. Nabi ke. Wadada be ilihop lang kamainan. Gedempuk-dempuk bro hinan. Wadada wo malam bro tagoje. Kiyang kay duwi ulan bro. Dari kulit gluwe dang lat-lat. Nyan tibuat kebur. Alanya tibuat buah. Tibuat buah no. Hidup apa kacang. Ikrutnya. Kenapa ahli? Hanya jicok lecet. Mamnya lagi nyo ada cek menom tilak ke hidung klum no je. Ya kan? Alanya icok ikrut. Hanai tu mebu tepu je ikrutnya begak geroi. Hanai bu tepu binan. Yang juga wahai tu. Ada nak jak kerja ada nak jak bab petak dik. Kali hekah nyopo le aja kajiat bang. Idu gara-gara tengah buat kali dek. Yo tek bang. Akhir cerita bai debit okon lagi nyan hi ko. Gak nya wajib ngomong kita puatan lagi dari hi ko. Hana nyan di buat buah. Maka umi dan ayah sekalian dronnya modal tamong surga tabohlah ia tidun. Ka. Kemudian taboh pingan bu dudum, saboh pingan bu 10 ga umrah. Manggo suami assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taboh pingan bu 10 ga umrah. 10 ga umrah. 2 boh pingan bu 20 ga umrah. 10 boh pingan bu 10 ga umrah. Pandanging banggo suami, hai naja me rumahnya. 10 ga umrah bang. Hai piye le dak bu 10 ga bang. Pajuh gepajuh taboh pingan hana gepajuh 2 boh pingan tetap na pahala. Nyan modal drone urinang tamong surga. Yang kedua modal tamong surga urinang mudah beda dengan kamu agam. Kamu agam gedanyo agam tamong surga dengku payah. Anu purumah tanggung jawab maka hukum wajib cemburu. Tunggu. Ketika purumah drone itu bit uluah naik pakai jilbab. Saudara sah. Uragam dosa. Banding yang purumah ke hanai pakai jilbab. Dek, tamong. Udalam. Tarik ke deh udalam ke deh. Si on deh uragam ke pubi purumah hanai cemburu ingi gap dayus. Tam kawin boroje hanai sabi manyam dro debi manyam. Tamita manyam jula jalo 15 manyam 2,5 juta. Nakira laju padim 15 manyam. Kencot boh dia ulangnya tikan tapoh mtok draku yumi. Kata mengkawin. Alih dah mengkawin lagi danyo tapu Honda perumah tu bajai ketak lu ketak bersih lagi ye bro. Tak belap. Leu ragam idang bawa ringi yang tu. Okun sip lega bapa sinangnya na. Gaduh pelumah-pelumah bapa perumah tu bak gop. Dayus. Orinang. Orang dran najit dari bonding oh. Halo. Yud. Oh, maah cakap dah begah. Kakemong ke ubrekele mana ni. Wate gayak kerja poh 6 poh le payah kebudah le gayak bereh ke. Nyan ban berat urinang. Nyan dari bonding le juga deh negak begot. Itu ke keun le ragam. No kakau dik ngamangak karah bengoh tapi long tu sah ko kah na karah tong karah Tapu panjang kuragam, tapu doen kuragam, takrut ke keun le ragam. Kakrut dik beng. Geje sik krut. Teman tu sah menyaurung krut kan. Wate tawa malam le lampu. Kemudian dia dana roh meraba ulenya dah fikir ulai apa dah fikir batai jerak padahal ulai lintu daripada tu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Maka oleh kerana demikian, drone uronyo mi nyokehnyo tanggung jawab dan tamong lam surga. Yang keselanjutnya syarat tamong surga urinang yang pertama sembahyang 5 waktu kepada Rasul. Nan bubuk mana? Nah. Yang kedua puasa, nan puasa. Yang kelima jaga kehormatan. Dah kehormatan dijaga aurat. Lon nak tanya melintahnya anak nak bukan. Nya, jik mencewek ngam melintah. Jik klep mata ngam melintah. Hanjit klep mata ngam melintah. Pena rencana klep mata ngam melintah. Ikire anak yang mencewek ngam tanya hanjit. Temang gimana cara dengku melintah wow. Bajai lagi tanya bajai konti ngelintah tu. Kemudian lagi tanya baca daftarnya dari hina bekah sampai terhuyup. Baca daftar rumah damaen. Damaen dilikat dengan darah pingan. Dengan darah bingan, dengan darah dapu. Iwa melintah. Assalamualaikum. Hana tu adik dengar ni. 7 huruf ni yang kat dengar ni. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Hanai dengar. Itamong melintai tiji engkut terus likut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah hana kenang jilbab. Wateh hana kenang jilbab. Ukun baik kena dah orang long ka bangai maduan. Ya buat hang tapuatan. Baik kena dah ulai long. Gecok maduan yang gengingnya hang tapuatan yang nak jerengkan. Peluk ku buat ulai. Kepun puduk rengkan mak ba ulai. Baik ingin orang long long ka bangai. Ya buat bangai. Duh aurat bak penintai tu hanjit ke masalah. Bakon. Tapi hana adab. Ya hana. Roh mau puduh aurat. Bak gop. Bajai konti. Orang muka angkat lu yang kena. Tit. Engkot. Hai bikile le awak muka angkat. Hana urung. Engkong. Hai bikile engkot. Lagi tanya. Hai engkot. Kena engkot. Tatren ni danyo jilbab dah hana tapuatan bajai konti dengan lintu no bajai kam tro ka kendo karet maah jagap dah pegah ban tadang nyampat engkeut ragang keut no ngang danyo mamnya ragang ke no dayang dek padu mengkeut gan tuap nyan mom lari beka aji hana ingin lo medengkut kan yang padu dek yang medek plum ingin mari beka. Hai pijit dari 15 ribu deras tidak itu 5 ribu. Kau gekak ni cok aja. Iji kau nengkut lengi ulengkut. Ulengkut ingin lale je. Kau yang padum kau pegah adik 5 ribu. Nya hai kak 5 ribu. Kau punya gedon ni cok juga deh hana pupuk kakak kapre deman. Hai pijit dek dari 15 ribu 5 ribu sampai kajuk gelong. Hai kak ni cok juga deh. Apabila perlu gede ni cok long gedon kai cok je deman. Nyaruh ingin ulengkut. Anda jah. Hana tu pura ni. Deh aurat bak gop. Diri bonding urang drone ni jiat mak. Hana pupu. Kesah ke suami ni. Nepi jo jiat. Jiat pi jo. Belah no hijau, belah no coklat, belah no biru. Tengok kapung apa nang ya. Jiat. Menya selama linto tu galak hana masalah. Selama galak ke. Bangang ukun kamu dah kelau. Jiat. Aduh jo hana pu. Itu an pandai deja. Kelinto tu. Hana. Mesti ada hana pi jiat. Tiga god dengan hana leule jiat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawalam kena. Maka urang agam lum pegah bak drone begat akai. Baik beranggaho. Yang keselanjutnya Nabi Muhammad hantam pernah ke putalim gop berhasil perjuangan Islam. Getanya uranyo tak pegah cerita drone. Baik petelat-telat bagi harta warisan. Ya dengar. Nyo fenomenal yang terjadi dalam masyarakat urang telat bagi harta warisan. Alih meninggai mak, alih meninggai ayah harta hana bagi-bagi, tonton hana bagi harta warisan. Ikun lemak, baik ka bagi-bagi harta warisan kamu jiat kamu jeroh-jeroh kai mak. Hai mak, dranehnya hana hak niat thom surat warisan aneuk noh. Draneh hana hak uranyo niat thom surat aneuk niat bagi harta warisan aneuk le draneh. Dranehnya urang terima pembahagian harta warisan. Anu agam yang bagi harta warisan. Apabila anu agamnya hanai bagi harta warisan secara agama, jih dalim. Kino kok lu udah hana bagi harta warisan. Pakai ngado tok gara-gara harta warisannya. Alinya yang silap lam urang-urangnya, rumah Tuhan nyan hana bagi-bagi. Sebab rumah Tuhan. Mak kamu meninggal, ayah kamu meninggal. Ataupun mak mantangna ayah kawa ba Allah po harta rumahnya hana bagi-bagi. Payah bagi rumahnya. Mesti hana bagi dengku tak menjejek dengku urusan. Yang hak bagi mesti hak kana darah yang tuha, jok kana darah tuha. Menyaru acehnya rumah hak kana darah yang inang yang tulut. Menyaridah awalain jok kana inang yang tulut. Alinyan tanah put amak hektar-hektar tanah. Kedai 4 di Kota Minjia 20 boh kedai. Di lantai dia 15 boh pintu kedai. Hana bagi. Dia ada idang bang nak bagi harta warisan. Baik dek tak menjejit. Tak menjejit. Baik bagi dek tak menjejit. Iji pasal lampu gua hidup. Anak orang kaya pengen hidup. Tak menjejit. Yang menjejit tu. Menjadi bagi harta warisan dek. Pulai lah kokah. Purusan lah kokok.
Hai bai harta bet dayak tun muton-ton mu puluh-puluh ton. Nah yang gawat lom ku begah pak ron. Nya dengar hukum. Nah yang gawat lom getanya urinang, getanya ayah, getanya anak. Ban meninggal urang syik tu kena beut bak kubu. Urang beut bak kubu nang kaya. Beut bak kubu cok tanah publo, ya beut bak kubu. Yang tanah bersamanya hanjit publo. Tanyang bak urang lain dek ku publo aje ke mak. Hai lo hang tem. Dek ku publo aje kaya beut bak kubu hang ku tem lo. Hanjit. Bedah lam yak tulak kaparah semayang nah. Yak tulak kaparah semayang dalam harta dum. Lam harta dum yak tulak kaparah semayang. Nyan menyahana itin lam salah sidra ada dan adun gedanya tetap hanjit publo hartanya pekon zalim. But higa tak tulak kaparah orang jik tapi hartanya harta warisan gop. Kecuali jit cok dalam harta warisan harta tirkahnya bayi utang. Menyalih bayi utang baru jik bagi. Menyutang orang jik hana bagi dosa. Hana cok harta warisannya. Orang yang kamati hana le harta. Orang yang hudep nyana harta bek na cerita mesti meno. Nyata kubah ke adik mesti awal meninggal adik tu. Mak ngau orang cik kam meninggal. Nyo hak ji tajuk. Oh pandai hak ai kamati. Nyata sedekah ke sedekah dron. Menyahana rida orang lain bek coba-coba ya cok harta warisan yang kau cukup gawat lom cerita kan. Rencana nak damong syurga, alih retah syurga hom nak damong. Nyo kata riuh. Etah syurga kena damong wallahu alam, retah kena damong. Muton-ton hana bagi harta warisan. Meninggal itu ayah ada tu. Meninggal ada di agam. Kam meninggal ada di agam, iku bahana bebenan. Iku bahana bebena berule, ubud-ubud. Rayu dia anaknya ngan mai. Imai hana hak aja tanya harta warisan ayah. Dia tanya harta sinya 4 baru sangkahnya kong harta ka harta awaknya baik udan san dek lego boleh puih lemeh ho dema hak itanya yang pekon harta nu ka jadi bawa temenan kejadian dia anaknya rayu bacut geroy wan karaya ikun nyok begah pak dron mak menyodron nuragam anak yatimnya rayu gedroji dan harta ji hana bagi tetap wali zalim wali harta droina pekah hana bagi kakek kepegahnya awal hanya kajak ke abuwa ke gede ikah na harta warisan ke atayah ke limong boh pintu gede yang pak kota minje ijak tu pak wa pu ilong na harta warisan yang kepegah le urang ci kepegah le nyakwa ke long pat harta warisan kah harta ayah ku pegah na limong boh pintu gede pane naik kah kepada dudu alih dudu pu patah hom tinggal ini banyaknya. Nah, patah tutu rasa tutu kuda belang. Tutu rumah patah. Tahu banyak wah, pu patah tutu. Betul tutu rumah ke patah ke kawar rumah long tapi kah. Gaduh pungut-pungut anu banyak. Tinggal menyana panyau muli Allah te mati nang yang perut, we bem lasahnya apa harta yatim. Ke kok yo ko. Tebrat yo harta yatim apa juang ke jam geruk-geruk edok dengan tajak. Oh kun kata ke lan doot. Oh kun kata ke genon tu. Umul hai belah tu kan meno ki dah dejak. Ngek mana. Nandu kon. Mungkin harta gop lang perut tu. Nanduri mi kucing. Mi. Makanan yang dipajuh oleh Rasulullah menyeengket dipajuh getanyo bak tengah kaya. Ule hak mi iku hak mi menyangkut muluh tuliang bak iku mendum-mendum. Bak ule iklik mi. Tacok engkut yang hak gedanya tati ipajuh puan kira-kira hai ipajuh hidup puan agop walaupun hana akai leu reung nakai ule-ule engkut ipajuh hak gop dapajuh hidayah apabila punggung engkut penan iku engkut kan kok lu tulung kok muluh takrih nyanyan taap han hu dah doa le pekon imi hak ji hana tajuk pada tajuk ule engkut kelap tati ibu makasih boh ipajuh imi ijih atagok mahai pajuh lemi hanakai igdanyo dari ula sampai terus baiku telung-telung taun han mate itu teman pajan menyetak gat pajuh ula kamu nam gerak-gerak tak ke ula dam gerak-gerak ula pakan hak gop maka hak anak yatim juk baik barang kau hak anak yatim juk kakak hana bagi-bagi hana bagi harta warisan imak kakak gaduh hana bagi harta warisan gaduh kam bagi harta surat gezam tu dah bagi dalim mak
Dia aduan pi. Bang, nak bagi harta warisan. Baik, tak menjejit. Ijak di pintu kedai sewa pintu kedai 10 juta. Tambah pintu kedai. Naik sewa pintu kedai 20 boh. Iwo le ngam mudah pajer ngam forensya. Bang, nak bagi harta tak menjejit dek. Iji lah mudah ada yang menjejit. MJJ muton-ton MJJ ya do. Sayang tu. Nyo lagi nyo ada mau syurga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak pegang lah syurga tak berakwa. Ku harap doa pegah pi. Berakwa harta gak bagaian. Nabi bagi. Jangan berharap menuju surga Allah ketika harta orang yang kau zalimi. Ka, saboh tu cerita. Abu bin Hashim Nanduri, bem karak-karak nilai apa? Wate baru poh tengah 12. Di tengah jam tu long pegah habar sampai terus gampung baik bergerak kelompok tu. Dengar bergerak. Ada bergerak kelompok lah gampung. Ka, Umi dan ayah sekalian, Abu bin Hashim Nanduri. Abu bin Hashim ahli ibadah. Le Abu bin Hashim nyo gak nyam tubuh ke semai aban duha na ge pubut tahajud na ge pubut bak si malam wate geteun ge yak muduk ge jak bak kulah gengiang de gengiang le Abu bin Hashim urang agam dari atas sampai terhuyup kenang jubah ban kenang jubah gengiang de ya Allah urang agam kenang jubah yang perlaluan tanyang tengah malam Ibi salam leu ragam kenang jubah. Assalamualaikum. Nyan idran pu jawab kira-kira pu salam na jawab pu neplung. Neplung kan? Langsung terbayang putar. Hantu. Betul jelas aja hana masalah. Langsung terbayang itanya hantu. Tapi benar tepa bak kuburan na burung na hantu. Hana hantu bak kuburan. Hana bek nak begah nak kuburan mantu. Kenang pungut tu. Yak beut. Bek mawo. Ha. Wate mate tidra hamba Allah dalam kitab Furuq Masail ke begah. Dalam Silul Salikin pina ke begah. Jilid 2. Wate mate hamba Allah. Gejak malaikat Rakib dan Atik. Yang menghadap Allah. Ya Rabbi. Nepidin lon tuan tinggal di langitnya untuk long medzikir ke dron ya Rabbi. Gekun li Allah. Hanjit. Langitnya ka dipenuhi li para malaikat untuk medzikir ke long. Nolong ya Rabbi, tren kedeh ubuma ya duk baule urang yang pernah katulih, baule kubu. Bubut berzikir subhanallah subhanallah Allahu akbar. Ka. Kemudian bak kubu be kumunyan 3 go kana. Alinyan be boh krut 3 go. Nyan tengah newe dengan sep ni bandengnya. Palo be boh krut. Dengan jod alikut. Tang kaji burung ilikut. Be terbayang ke burung be boh krut. Bek terbayang ke burung, bek kemunyan, nyan be malaikat hidih lam kubu, bak kubu. Di pekarangan kuburan malaikat sedang berzikir dan bertasbih kepada Allah. Maka dia damang bak kubu, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Wate dan lingke kuburan hanjit pekan karena ada makhluk mulia sedang berzikir kepada Allah. Kemudian wate nuwa tengah nuwa tengah-tengah sama limang wate nuwa kan kabe bahubi detut. Bahubi detut. Wate be bahubi tetut nyan nenging necium nyan iblis wate na bejihan newa lam bandenging ledra no hide ka be cuang be hanyi nyan ne balap ne plung ne ju pakon jih nyan tengah him kubang kebeui nan tengah himan ongon kubang tengah himan lebeung maka iblisnya hidih lang wezi tinggai lang tempat kudo. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut cerita. Berat agak ramai. Tambah mai yo. Ana apa bega punya apa? Plung-plung nyinan. Ka. Jadi bak wate lih nyan wate ke bisa lium assalamualaikum salam saudara long malaikat. Ya. Pak malaikat na buku halo. Na buku. Wate gedanyang li malaikat gedanyang li Abu Hashim nya puta pak jadara buku. Lang buku nyanto hamba-hamba pencinta Allah. Wate genging hamba pencinta Allah tinggal ke pasti nanalung lang bukunya. Han mungkin han nanalung lang bukunya. Gekun le Abu Hashim. Cina lop ti at. Gelap bantri beun li malaikat banggenging hana nandro nabu lang bukunya. Tingat ke han mungkin cilop lom. Gelap lom. Ban gelap lom genging sit hana sit. Gekun Abu. Pejin hana nanalung malaikat lang buku. Han mungkin pasti nanalung lang buku malaikat. Akhirnya pugakun le malaikat. Abu, long yang tulis draw nuh yang long yang tulis Allah yang yu. Hana nan draw lang buku. Jadi gimana cara teman?
Hai buki panjara nan dron hana bak pintu surga. Han mungkin hana nan long bak pintu surga abu. Pakon. Oh malaikat han mungkin. Puta salah long, salah dron abu ngan tetangga hana peduli. Yang kijit ngan tetangga mentang hana peduli, hana bungi, hana meleh ngan tetangga, tapi nan hana lang pintu surga. Paki ke lagi tanya tak pula bak kaya on kaya lam lampuh gop nak tamang surga. Paki ke lagi tanya tak pelara manok manok bak kili monggop nak tamang surga. Hideh manok tak pelara ija kena bak nyan gedayo bak rumah gop ija. Itu manok gara-gara manok mu pakai dengan syara. Ikan ni manok dia awaknya yang pakai gara long. Ikan ni manok. Lagi nyan tamulah dan pakai dalam surga jamaah yang dirahmati Allah. Jangan berharap menuju surga Allah ketika kau mendalimi akan hamba-hamba Allah. Harta tak dalimi, rumah anak tahanak tajuk bet, jangan berharap menuju surga Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, keberhasilan perjuangan Nabi Muhammad dengan cara tidak pernah mendalimi hamba Allah. Yang keselanjutnya sebagai penutup. Yang kedua, Nabi Muhammad berhasil dalam perjuangan hantam pernah kepegat kelompok. Lam nanggro Nabi Muhammad hantam pernah kelompok tapi berjamaah. Urang jahiliyah hudak berkelompok han berhasil. 20 tahun perjuangan Nabi Muhammad berhasil karena beliau memperjuangkan agama Allah dengan jamaah. Bahwa Nabi Muhammad berangkat dari Makkah menuju Madinah, jamaah yang dirahmati Allah. Gepegat pon sabah Masjid Kuba, hinan gepedang sembayang 5 waktu. Gebina nanggro agama Islam hideh di nanggro Madinah dengan jamaah salat 5 waktu dan jamaah majlis taklim. Lang gampong menyahana bet bek rencana pegat gampung begat geci. Tengko imum. Lam gampong menyahana sembayang jamaah sabah waktu bek na rencana god gampungnya han god. Berde Tengku, gampong sabai perkaru tengku. Menyegampong kamu dek berkelompok, tetap hanggat gampongnya. Bukti jahiliyah mutonton hudek berkelompok, hanggat. Maka menyelang gampong tamu hudek berkelompok, tetap hanggat. Tengku, kalau berkah pada orang kecil. Idrana kecil, bek nak konsep, menyai tenak long ku tenak makji, bek duk kecil. Idrana tengku imum, menyai tenak maklong ku tenak makji baik jid duk ke imum. Iranah tu hapet menyai tenak maklong ku tenak makji baik duk ke kecil ke tu hapet. Kenang tenak nyan biasa, nyan seni. Seni. Hai. Nana duri Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ada anak beliau derita anak berdengku. Abu Lahab, Abu Jahal seni Nabi Muhammad di negara Arab. Abu Lahab kompresor. Kibang kompresor tengku. Iji tukang kompres gop. Abu Jahal intelektual yang bermain di belakang layar. Dia konseptual yang membuat satu skenario untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan dalam negara Arab. Kak. Abu Lahab dan Abu Jahal, Dua pegabuk perjuangan Nabi Muhammad. Nabi hana goyang. Hanaya ke Nabi Muhammad dua dra urang nyan dan hana goyang ke agama ke pekong. Maka lang gampung tungku nung lakai maah mak dra. Dua dra urang nyan tetap na lang gampung. Dua dra urang nyan. Menyecengeng Abu Lahab dengan Abu Jahal siput urang nyan lang gampung. Gara-garanya netren geji. Berarti lemah dak dra. Hai, lang beut jamaah. Jamaah lang bet yang duk kedua sabai ganggu. Tho ganggu sabai gedara. Tengah na bet sabai gedara ganggu. I ganggu dra neuh leu deng lain hana tho ganto kedua bener pade. Ya hai, bak tamah peng gedengku han tho ik. Tamah peng ke jamaah hana tho ik. Bener pade awak perilah dua dra, awak pegot ramai. Dan bek anggap musuhnya jid ke lawan, tapi kadang musuh jid ke ngon, lawan jid ke lawan, lawan ngon jid ke musuh. Hai. Tim ses pompon jid ke tim ses tengku. Yang jid ke lawan tim ses, dapat bek.
Monya getanya urang carang lang kampung hana taduk jabatan pimpinan ke bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik mita cari aman. Maka dengkoi mum lom pegah wak drone nahak pehana pegat pengumuman. Mesir buat malam Selasa. Kebedah ngoyong pengumuman malamnya nabut. Hei berkele ngoyong pengumuman malamnya nabot. Kae dia hana jak. Tiap malam ke pegat pengumuman na wajib ke tunggu imum puhana. Hana. Kali lang rapat malam Selasa beut. Karena hukum fardu'in hana payah pegat pengumuman. Bedah ketua jamaah majlis tarinang. Malah orangnya tengku kadro. Nelangkah laju melazah. Hana payah pegat. Hana ijak kedan ni gede. Oh menyai pegat le ketua. Nelangkah laju tungku kadro. Nah pahala. Maka tengku imum. Nak pegat pengumuman minta pahala ya. Kan wajib. Hana nak pegat, hana ada jahan. Tabak buatnya fardu'in. Pikir gerau. Alinyan tengkoi mum nahak yak culik punggung rumah teh. Halo. Tengkoi mum. Po. Tengkoi mum. Potanya. Ilung maklung kagua ayah lung kagua ba Allah. Man potah teman. Niat teman no orang si ilung. Hai kuat jak. Je ke tengkoi mum puan. Jut. Yang perlihatannya meninggai ayah so yang wajib teman no. Anu. Mana ke belaga? Hot apa? Mesti kau mau hanggitim. Hot apa? Ya abad dor sumir gede. Maka menyahanai yak buat anak tidak je ni kerja abad dor sumir. Kepo dengku ada mati yahai somprot lampungong no sumir ni. Kajiut. Ha. Ya hana. Engkau mau bedah yak teman manyet. Yak teman manyet. Yak culik punggung rumah di. Cintanya yang bang kau imum menyauruh hudip yak culik punggung. Idram kepuhan. Idram kau imum. Dengar duduk kakak culik punggung geng. Tapi menyakam mati nyanjik culik aja hanapu. Etnan tabuh yum kau imum kampung. Ya. Misu tengku imum lang kampung gak nyan hana gak kerja ada tamenan. Kaculik punggung gerog. Jit tacok upah bak dah temenau rumah teh. Jit. Puhan jit mencak yak buat mantang jit cok upah. Kan mengadak temenau rumah teh. Menyaniyo bak lung hong tim. Menon madah detet kok ya tu. Ya, handa dem. Tapi bedah hong imum yak temenau ibadah kan wajib ya. Menyabak lung guyuk kau imum yak temenau manyet. Tertori be. Wato ribe, payah juk. Hai tajak do temi ti arah modong-modong 60 ribe. Menyana jipeh bintih-bintih modong ada bayi. Kan mangat-mangat. Tayak temu buat mantang ilung kutem temu buat. Tapi syarat ji Nabi peng tibulian 3 pertemuan 200 ribe. Payah. Oh gaknya hana pahala benda kira pahala go bigop na ibadah lain. Masalah hana pahala temu buat nyan hak ji. Masalah han itu mau buat hana lekai peng nyan na pahala ba itu mau buat. Yang pokoknya dalam hukum jid ca upah bak beut. Apalagi bak urang mati. Maka jamaah yang dirahmati Allah baik pegat kelompok. Dan ingat urang yang pegat kelompok lang kampung tetap han aman kampungnya. Gara-gara peng Jokowi kirim habis gabuk urang bantaboh kampung. Nya. Kon ule si anapa. Gabuk ngempeng. Akai si hanagot. Maka jamaah yang dirahmati Allah Getanya lang kampung baik begat-begat kelompok. Kemudian ada apapun yang pegabuk lang kampungnya dua dro seni sekai. Abu Lahab dengan Abu Jahal lawan Nabi Muhammad, tapi Nabi hanya agak fikir yang kepikir sayang kepada ummah. Drone yang neduk sebagai jabatan pimpinan, baik niat fikir pulain. Drone mak yang ke ketua jamaah majlis taklim baik mundur. Baik mundur ke bawah drone. Menyono mundur jamaah majlis taklim akarela. Bumate drone kecuali Allah kembali ketika meninggal drone-nya dalam nepetimang jamaah majlis taklim. Drone gesi karena duk sebagai gesi. Beneduk laju karena Allah ituduhnya ituduh jih nyanteni. Selama hana nicok droh hana desa. Ketika droh nicok dosa. Ketika ituduh hana nicok tetap droh hana berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Duk laju hana bopo. Ilung mentang lung duk posisi jabatan nuha buat. Padahal kok tibuk pikiran dah. Tapi tetap lung duk. Pakon. Baik ketuntut oleh Allah di orang akhirat tinggal luntuan. Maka
drone bandum-bandum yang kabeh hadir bak malam yang berbahagianya, momentum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mautul Islam. Dengan ilmu Islam bisa hidup, dan dengan kebodohan penduduk kampung oleh adanya Islam akan angkat kaki di bumi persada raya. Anak muda wajib beut. Bapak remai kampung. Anak muda yang kacau lang kampung hana beut. Ketika draw gede, tetap nanggronyo hanagot. Menyajitkan anak muda tukang main jeep, tetap kampung hanggot. Kemudian watajit ke umu karayuk tengah kai mekawin, tetap menyeduk ketua put, tetap laule judi. Jik ke dengku imum, tetap ibu tajib. Pat dengku contoh, ilung kali kungiang. Gemat dayah kepimpin, dayah gemat. Karena laule ke zaman watai banyak, chip tetap watai ketua, tetap chip ke budak. Yang go, berbeda. Oh dengar, kadang-kadang pura-pura lu begah dayang. Maka nyan ke nyan. Katanya sayang ke Rasulullah, sayang ke agama Allah, benar beut, menyahana beut tetap hana betul. Tulit katanya. Sayang ke perumoh, sayang ke nyo modal tamong surga. Bek tak berdalim hamba Allah. Sebagai penutup keberhasilan perjuangan Nabi Muhammad, karena beliau selalu mencintai sesama dan beliau tidak pernah mendalimi akan hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan acara gedanya malamnya, bet jaro dile bet punggung. Bet jaro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Perelun danyang. Kira-kira tausiah dan ceramah katanya malamnya na manfaat. Nah, le kajian le menyata pegah kera bandum pihanagot karena le katanya butuh kajian. Sebab menyelung mekera bandum akan katanya oleh Allah puta katran hidih di kampung le adeng. Lawan pun jawab. Yang kanejak kena na bahan yang nepuo, yang kem nepu dua hino untuk sebagai warna-warni dalam tausiah. Semoga bermanfaat. Akhir cerita kita, doakan saya supaya selamat dalam perjalanan. Bekna tupeh jarogaki merumpok dengan perumoh lung di rumah dan merumpok dengan anak-anak ulun tuan. Karena izin jet wo cok tilop dro bek cok tilop gop. Wo ngelako dro bek wo ngelako gop. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.